Purstet baha katma saha kiwi pat kiri badon cingedai ka US bat ka Israel. Katnang mi kisngi bat kia ka jinglong jingman menta haki benta jong ka West Asia kalanang kaps new dor shushu kamtam ka jingedai kawai kari bat kawai pat nakadaw bakari Iran kam shimlamap satya Henry kelak kruit bat herbom napang yaki katu kani teli kiri ki badon jingedai kabaya janpa bat kari Amerika Israel kamtam ka jingai jaka jogi ya ka US bahkan buktem sipai hapo kiri jogi kabala penlong ya ka Iran bahkan ter misail ya kita ki jaka kum kadak ban put sundon dakat ma markliang halor ka jingsha penyapna u Ali Khamenei ubadai unong yalam parang batam kari Iran bat ketai ka jinglej bom kari Iran yakiwi pat kiri kibashu ai jakari lane bu jaka ketem sipai kalak ban khams new shushu penban namar lada ka Iran kan yai peteng ya kaju shi kaju kakam hakaba khadu banse kitai kiriru kin sangamlang lese hakatai kaju kamadan thma ka badang yai peteng hadu menta nakliang Donald Trump ulong ba ukmi lenti bakathma bat ka Iran kan kutno shen dakaba yaro yaki jingtre chungka US bat ka Israel kum kawe na ki jingher thma sipai kaba etam kabala juk penlong menin kamit kari Turki kalong ba uwei unamding bala penherna Iran ulasya penpeteno hasuin beneng jongka daki boriada jongka North Atlantic Treaty Organization kabadai ke jingjia kabaar kumkani hakisan sengi United Arab Emirates kibor peniat kilalap ya khatsan tli kinam siat kibala penjot ya ki khat artli ki jaka kadba kilai tli kilahap syad duriau ka UAE kalayo ru banbat ya ki khatnyo tli na ki khat pratli ki drone bala penher dakari Iran kadba kawai pat kalahap haki jaka baki sipai kari Iran kilatmu hakaju kapor ka gatar kalaong baki sipai yada sun jongka kilasiat ya ki khatnyo tli ki namding ballistic ban riu tli ki drone ki balasiat napo kari Iran